Bismillahirrahmanirrahim. Eng şefqatlik, eng mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattaliyati zikra. Sep-sep bolup turgan, düşmanlarga qarshi ot selib turgan, Allohdan madad tilab, kalamullahni tilovat qilib turgan, g'azat qilg'uchi qo'shin bilan qasamki, inna ilahakum lawahid. Sizlarning ilahinglar shek shubhisiz bir ilahdir. Rabbus samawati wal ardi ve ma beynehuma ve rabbul meşariq. U osmonlarning, zaminning, ularning orasidagi narsalarning va sharqlarning Rabbidir. İnna zeyyenna as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawakib. Biz haqiqatan yaqin osmonni yulduzlar nuri bilan zinnatladik. Ve hifzan min kulli şeytanin marid. Allah'ның itaatidan chiqqıchi har bir shaytondan uni qo'g'didik. La yasma'una ila al-mala'il a'la ve yuqdhafuna min kulli janib. Duhura ve lehum azabun wasib. Ular farishtalarning so'zlaridan hech narsani anglay olmaydi. Ular qo'g'ilnishi uchun her tarafdan oqchi yulduzlar bilan etildi. Ular oxiratda doimlik azobga qoladi. İlla men khatifal khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib. Lekin osmon xabarlaridan o'g'irliqcha bir narsa anglagan shaytonni yo'riq yulduz qo'g'lab ko'ydirib tashlaydi. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. Ulardan, yani ölgenden keyin terilishni inkar qilg'uchilardan so'rab baqqan. Ularni yaratish qiyinmi? Ya bizning yaratganlarimiz, yani osmon zamin va ularning orasidagi farishtalar va cho'ng maxluqotni yaratish qiyinmi? Biz haqiqatan ularni, yani ularning asli bo'lgan odamni yepishqoq loydan yaratdik. Bel acibte ve yeskharun. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen ularning Allah'ның kudretini körüp durup, ölgenden keyin terilishni inkar qilganligidan belki ajablanarsan. Ular bo'lsa seni masxar qilishdi. Ve izâ zukkirû lâ yezkurûn. Ularga Qur'on bilan vaz nasihat qilinsa, vaz nasihatni qabul qilmaydi. Ve izâ ra'av âyeten yesteskhirûn. Ular birer mo'jizani ko'rsa, masxar qilishdi. Ve qalû in hâzâ illâ sihrun mubîn. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. Ular, bu roşen sehirdir. Biz ölüp topuğa ve quruq so'ngakka aylangandan keyin rostli terilamdik. Bizning burunqi atalarımızmı terilamdi deydi. Qul na'am ve antum dakhirun. Aytqinki, ha, sizlar xor holda terilsilar. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. Bir ovozni, yani İsrafilning chalgan surini anglash bilanla
mahşergahqa hazır bulup, özleriga nima qilindiganligiga qarışıp turdi. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين Ula, vay eset, bizge bu kıyamet günüdür, deydi. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون Bu sile inkar qilgan haq bilan batıl ayrıldıgan gündür. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم Allah periştilerge eytidu. Zulüm kılgıçılarını, ulanın müşriklikteki, küfrdeki kayaşlarını ve ulanın Allah'ını koyup çokunğallarını mahşergahı toplanla. Andın ulanı devzakının yoluğa başlanla. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ Ulanı tok tutup durunla. Çünkü ula cimi sözleri ve işlerinden sual sorak kılındı. مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ Andın ulağa nimişka dünyadaki halıtınlağı okşaş bir-birinlağa yardım kılmaysıla deyildi. بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ Belki ula bugün boysunğuçuladır. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ Ula bir-biriga qarab munazirlashidi. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين Əgeştürgüçilərə sizə sözünlərinin rastlığı qəsəm içib bizni imandan tosutdunlar deydi. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين Əgeştürgüçilərə eytidi. Sizə öz ixtiyarınlar bilan mümin bulmadınlar. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين Bizning sizlarni bizga ergishishga zo'rlaydigan kuchimiz yo'q edi. Balki sizlar bizga o'xshash ozg'on qavm edinglar. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون Rabbimizning bizni jazolash so'zi bizga tegishlik bo'ldi. Biz haqiqatan shu so'z bo'yicha azobni cho'qim tetig'uchimiz. فأغويناكم إنا كنا غاوين Sizlarni biz azdirdik. Chunki biz haqiqatan ozg'on edik. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون Ula yani ergeçtürgüçüler bilen ergeçküçüler bu günde yani kıyamet günde azapta ortaktır. إنا كذلك نفعل بالمجرمين Biz hakikaten günahkarlığa muşunda kılımız. Yani ergeçtürgüçüler bilen ergeçküçülerinin hemmesiga azap kılımız. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون Ula hakikaten muşundak idi ki, ulağa bir Allah'tan başka ibadetke layık hiç ilah yok denla değilse, kelime tevhidden tekabburluk kılıp baş tartattı. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون Ula
ilahlarimizni hakikaten bir mecnun şair üçün, yani onun sözü üçün taşlı bitemdik, deydi. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. Hergiz undaq emas. Yani iş ulanın böhtan kılgınıdek emas. O, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haq dinini ilip geldi ve peygamberlerini tasdik kıldı. إنكم لذائق العذاب الأليم. Ey günahkarlar! Sizler çokum qattiq azabni tetig'uchisilar. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. Sizler faqat qilmishinglarga yarasha jazolanisizlar. إلا عباد الله المخلصين. Faqat Allah'ın sadık bendilerine jazaga tartılmaydı. أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون. Ula ma'lum rizqdan, yani türlük meyvelerden bahriman boludu. Ula hürmetlenidi. في جنات النعيم على سرر متقابلين. Ula nazı nimetlik bağlarda taxtlar üstüde bir-biriga qarışib olturdu. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين. Ulağa iqib tuğan ap-aq işküçülerge lezzet bağışlaydigan şaraplardan toldurulgan camla aylandırıp duruludu. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. Onun da mest kılıdığan nesi yok. Ula onu içiş bilen mest bulmaydı. وعندهم قاصرات الطرف عين. Ulanın yenide erlerden gayrigi köz sanmaydıgan şehla közlük cübdile buludu. كأنهن بيض مكنون. Ula axlıqda goya qol tegmey saklanğan tögü quşunun tuxumlarına oxşaydı. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. Ula, yani ahli cennet bir-biriga qarshi paransilishidi. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. Ulardan biri eytidi. Mening bir dostum bulup, u manga sen ölgenden keyin terilishga haqiqiy ishinamsan? أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. Biz ölüp topuğa ve quruq so'ngakka aylangan chaqda biz çoqum qilmishlarimizdan hisob beramdik, deydi. قال هل أنتم مطلعون. U birodarlarga sizlar uni, yani do'stimni ko'ramsizlar, deydi. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. U qarabla uni, yani kafir dostini devzaqning o'ttirisida ko'rdi. قال تالله إن كدت لتردين. U, yani mu'min aytadi. Allah bilan qasamki, meni azdırıp halaq qilg'ili tas qilib tikansan. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين.
Agar Rabbimning meni iymonda mustahkam qilishdan iborat marhamati bo'lmagan bo'lsa, albatta men sen bilan birga do'zaxga hozir qilinganlardan bo'lardim. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. Tunji ölgünümüzden başka ölmemdik, azapkı duçarı bulmamdik. İnne hâdâ lehuvel fevzul azîm. İnne hâdâ lehuvel fevzul azîm. Bu yani ehli cennet erişken nimet hakikaten zor baxtdır. لمثل هذا فليعمل العاملون. İşli güçle muşundak zor baxtga erişiş üçün işlisin. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. Bu yani cennetning nimetleri yaxshi ziyafet mi yoki zakkum darxi mi? إنا جعلناها فتنة للظالمين. Zakkumni biz zalimlar yani gumrahlar üçün ahirette azap kıldık. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. Şübhisiz ki o cehennemnin qa'rida ösüdigan daraxtdir. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. Onun meyvesi goya şeytanlarının başlarına okşaydı. فإنهم لآكلون منها فإنهم لآكلون منها فإنهم لآكلون منها فإنهم لآكلون منها فمالئون فإنهم لآكلون منها فإنهم لآكلون منها فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. Ula şübhisiz şu meyvelerden yeydi, onun bilen qosaqlarını toyğuzudu. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. Andın ula onun üstüge yirin bilen kaynak suyunun arlaştırmasını içidi. ثم إن
مرجعهم لإلى الجحيم. Andın ulanın qaytıdığan jayı çoqum dözək buludu. إنهم ألفوا آباءهم ضالين. Ula hakikaten adı boğullarını gümrah bildi. فهم على آثارهم يهرعون. Ula atı boğullarının izlerinden yügirdi. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ. Uladın ilgiri burunqıla, yani ötkenki ümmetlerinin tolisi hakikaten azdı. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ. Biz ulağa hakikaten agahlandırıcılarını, yani peygamberlerini evettik. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. Agahlandırılğıçılarının akıbetinin qandaq boladiganlığı qarığın. إلا عباد الله المخلصين. Lekin Allah'ın sadık bendileri azaptan qutuldu. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. Nuh hakikaten bizge iltica qıldı. Biz onun ilticasını nimi degen yaxşı qabul qılğıcıdırmız? وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. Biz onu ve onun təvələrini çoğun gamdin, yani suda g'arq bulup ketişten qutquzduq. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. Onun neslini baqi qaldırdık. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. Kiyinkiler, yani kiyinki avlatlar içinde onunla yaxşı nam qaldırdık. سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ. Halayıqla Nuh'a salam yollaydı. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Biz hakikaten yaxşı iş qılğıcılarını muşundaq mükafatlayımız. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. O hakikaten bizning mu'min bendilerimizden idi. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. Andın biz başqalarını, yani Nuh kavminin kafirlerini suda g'arq qıldık. وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. İbrahim mu hakikaten Nuh'nun diniga təvəladin idi. إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Öz vaxtıda İbrahim Rabbiga sağlam, yani müşriklikten, şekten pak qalb bilen kelgen idi. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ. Öz vaxtıda o atısı Azer'ge ve kavmige ulanı ayıplab aytdi. Sizler nimigi ibadet qılıvatsizlar? أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللّٰهِ تُرِيدُونَ. Sizler Allah'ını koyup yalgan ilahlağı çoqunamsizlar? فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
فما ظنكم برب العالمين Alemlerinin Rabbi boğan Allah'a nimişqa guman qilısılar? فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم O yıldızları qarıdı. Ondan men hakikaten kesel bolup qalıman dedi. فتولوا عنه مدبرين Ula onundan yüz örüp ayrılıştı. Yani onu taşlap ketişti. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون İbrahim asta ulanın butlarının yeniği verip mesxiri qilish yüzsidin. Bu tamaqdan yemamsizlar? Nimişqi gap qilmaysizlar? dedi. فراغ عليهم ضربا باليمين Andın ulağı yüzülünüp on kolu bilen urup paçaklashqa kirişti. فأقبلوا إليه يزفون Ula yani kavmi İbrahim'nin yeniga aldırap saldırap kilip biz ulağı çoqunuvatsak sen ulağını çıkıp taşlamsen dedi. قال أتعبدون ما تنحتون İbrahim eytti. Özüңla oyup yasıgan butlağı çoqunamsılar. والله خلقكم وما تعملون Halbuki silani ve yasıgan nəsənglani Allah yaratqandır. قالوا ابنوا له بنيانا قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم Ula İbrahim üçün bir bina silingla. Onu otun bilen toldurup ot yıkınla. Ot yanganda onu otqa taşlangla dedi. Ula İbrahimni otqa taşlaş bilen onunğa suiqasd qilmoqchi bo'ldi. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين Biz İbrahimni otdan salamet qutquzish bilen ularni mag'lub qildik. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين İbrahim aytdi. Men haqiqatan Rabbim meni buyurgan joyga hijrat qilaman. U meni yetaklaydi. رب هب لي من الصالحين Rabbim bana bir yaxshi farzand ato qilgan. فبشرناه بغلام حليم Biz İbrahimga nahayet mulayim bir oğul bilen hoş haber berdik. فلما بلغ معه السعي قال فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين U İbrahim'nin iş güçleriga yarğıdak bolgan çağda
İbrahim, ey oğlum, men seni boğuzlap qurbanlıq qilishqa amr qilinib tushaptiman. Payg'ambarlarning tushi haqiqatdir va ularning ishlari Allohning amri bo'yicha bo'ladi. O'ylab baqina. Sening qanday fikring bor? dedi. U aytdi: ey ota, nimaga buyurilgan bo'lsang, shuni ijro qilgin. Alloh xolisa uningga meni sabr qilguvchi topsan. فلما أسلما وتله للجبين İkisi Allah'ın emrine boysundu. İbrahim onu yani oğlunu boğuzlaş için yeniçi yatkızdı. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. Biz onunla, ey İbrahim, heyliqi düşni işqa aşırdın. Yani düşündə buyurulğanını baca keltirdin, dep nida qıldık. Biz hakikaten yaxşı iş qılğıçılarını muşundaq mukapatlaymiz. İnne hâzâ lehuvel belâ'ul mubîn. Bu hakikaten roşen sınaqdır. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Biz onun ornağa çoğun bir qurbanlıqni, yani cennetten çıkan qoşqarını berdik. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. Kiyinkiler içinde onunla yaxşı nam kaldırdık. سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ. İbrahim'a salam bolsun. كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Biz yaxşı iş qılğıçılarını muşundaq mukapatlaymiz. İnnehu min ibadinal mu'minin. O hakikaten bizning mu'min bendilerimizdendir. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. Onunğa biz peygamber boladigan ve yaxşıladım boladigan İshak bilen hoş haber berdik. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. İbrahim'a ve İshak'a dininin ve dünyanın bereketlerini ata kıldık. Ulanın neslidin yaxşı iş kılgıçılamı, günah ve küfür bilen özüge aşkarı zulüm kılgıçılamı çıkıdı. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. Biz hakikaten Musa bilen Harun'a peygamberlik bilen ihsan kıldık. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. Ulanı ve ulanın kavmini, yani Beni İsrail'ni çoğun gamdın, yani Firavun'un ulanı kul kılışıdın halas tapkızdık. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ. Biz ulağa yardım verdik. Şunun için ula galbe kıldı. وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ. Ulağa roşen bir kitapni, yani Tevratni verdik. وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. Ulanı doğru yolga başladık. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ. Kiyinkiler içinde ulağa yaxşı nam kaldırdık. سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. Musa'ga ve Harun'a bizden salam bolsun. İnna kezalike necizil muhsinin. Biz hakikaten yaxşı iş kılgıcılarını muşundaq mukapatlaymiz.
إنهما من عبادنا المؤمنين. Ula hakikaten bizning mu'min bandalarimizdandir. وإن إلياس لمن المرسلين. İlyas mu hakikaten peygamberlerdendir. إذ قال لقومه ألا تتقون. Öz vaqtida u qavmiga aytdi: Allohdan qo'rqmamsizlar? أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. Sizlar yaratquchilarning eng afzali Allohni tark etib, Ba'li nomliq butga cho'qinamsizlar? الله ربكم ورب آبائكم الأولين. Allah sizlarning Rabbinglardir va burunqi ota-bobonglarning Rabbidir. فكذبوه فإنهم لمحضرون. Ular uni inkor qildi. Shek shubhisizki ular azobga hozir qilindi. إلا عباد الله المخلصين. Faqat Allohning ixlosmand bandalari buningdan mustasno. وتركنا عليه في الآخرين. Keyingilar ichida uningga, ya'ni İlyasqa yaxshi nom qoldirdik. سلام على الياسين. İlyasqa bizdan salom bo'lsin. إنا كذلك نجزي المحسنين. Biz haqiqatan yaxshi ish qilguvchilarni mushundaq mukofotlaymiz. إنه من عبادنا المؤمنين. Haqiqatan u bizning mu'min bandalarimizdandir. وإن لوطا لمن المرسلين. Lut haqiqatan payg'ambarlardandir. إذ نجيناه وأهله أجمعين. Öz vaqtida Lutni va uning tavalarining hammasini qutqizdik. إلا عجوزا في الغابرين. Faqat Momay, ya'ni Lutning ayolini qoldirib halok qildik. ثم دمرنا الآخرين. Ondan qolganlarni, ya'ni uning qavmidan bo'lgan kuffarlarni halok qildik. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. Ey ahli Makka, sizlar ularning yerlaridan atigan oqshomda o'tib turibsizlar. Sizlar tushunmamsizlar? وإن يونس لمن المرسلين. Yunus haqiqatan payg'ambarlardandir. إذ أبق إلى الفلك المشحون. Öz vaqtida u qavmidan qochib, kishilar bilan to'shqan bir kiyimiga chiqib oldi. فساهم فكان من المدحضين. Kiyimidagilar chek chiqqan odamni dengizga tashlab, kiyimining yukini yenikiltish uchun chek tashlashdi. Yunus chekdi mag'lub bo'lganlardan bo'lib, dengizga tashlandi. فالتقمه الحوت وهو مليم. Uni cho'ng bir beliq yutib etdi. U qavmini tashlab Rabbining iznisiz chiqqanligi uchun ayblanishga tegishlik edi. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Agar u tasbih etqichilardan bo'lmasa edi, beliqning qarnida albatta qiyomatgacha qolatdi. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. Uni biz dengiz sahilidagi bir qurg'oq yerga beliqning qarnidan otdik. Ayni vaqtda u kasal edi.
وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. Onun üstüge sahi taşlap duruş üçün bir tüp kavini östürüp berdik. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. Onu biz 100,000 belki onundan mu köp bir kavimge peygamber kılıp evettik. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. Ula vədi qılınğan azapını köygen çağda iman etdi. Muayyen müddetkiçe, yani acili yetkengi kadar ulanı hayattan bəhrəmən qıldık. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ula yani ahli Mekke'den sorap bakın ki, kızla Rabbinge, oğulla ulağa mensup mu? أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. Ya ki biz periştilerini kişi yaratkan bulup, ula bizning yaratkanlarımızını körüp tuğan mı? Şunun için şundak demdu. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. Bilinla ki ula hakikaten yalganını tokup Allah'ın balısı bağa deydu. Ula elbette yalgancıladır. أصطفى البنات على البنين. Allah oğullarını tallamay, kızlarını tallagan mı? ما لكم كيف تحكمون. Silegi nim boldu? Kandakça mundak hüküm çıkarısılar. أفلا تذكرون. Fikir kılmamsılar. أم لكم سلطان مبين. Ya ki Allah'ın balısı balıqıga enik pakitinla bağ mı? فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. Eğer sözünla da rastçıl bolsanla kitabınla yani Tevrat'ını elip gelip bana köstünla. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. Ula Allah bilen cinlanın arasında kudu bacılık bağ dep jöyledi. Cinla şek şübhisiz bilidu ki ula yani şu sözünü kılgıçla devzakka çokum hazır kılınıp şu yerde azap çekidu. Subhanallahi amma yasifun. Allah ulanın Allah'ın balısı bağ dep süpetligenlerden paktır. İlla ibadallahil muhlasin. Lekin Allah'ın ihlas men bendileri bunundan müstesna. Yani Allah'ni ulanın süpetligenlerden pak itikat kılıdı. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. Ey kafirler! Şübhisiz ki sile Allah devzak girişini pütü etken kişiden başka hiç ahadini azduralmaysılar. Sile çokunu vatkanlamı azduralmaydı. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ. Periştile eytidu. Bizning her birimizning muayyen ornu var. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ. Biz hakikaten ibadette sep tartıp turguçularmız. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. Biz hakikaten Allah'a tesbih etkiçilarmız. وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ.
Ula yani Quraysh kuffarları hamisha agar bizda burun qilaninkidek, yani o'tganki ummatlarning kitoblaridagidek bir kitob bo'lsa edi, albatta Allohning ixlosmand bandalari bo'ladiq, deydi. فكفروا به فسوف يعلمون. Ula uni, yani Qur'onni inkor qilishdi. Ula uzoq qolmay kufrining oqibatini biladi. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. Bizning payg'ambar bandalarimiz haqidagi so'zlarimiz oldin ola aytilgan. إنهم لهم المنصورون. Ular cho'qim nusrat topquchilardir. وإن جندنا لهم الغالبون. Bizning qo'shinimiz cho'qim g'alba qilg'uchilardir. فتول عنهم حتى حين. Ular yani Makka kuffarlaridan vaqtliq yuz o'rib turgan. وأبصرهم فسوف يبصرون. Ularga azob nozil bo'lgan chaqda ko'rgin. Ularmu uzunga qolmay kufrining oqibatini ko'rdi. أفبعذابنا يستعجلون. Ular azobimizning baldur nozil bo'lishini talab qilamdi. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. Azab ularning o'ylisiga tushgan chaqda ogohlantirilg'ichilarning atigini nima degan yomon. وتول عنهم حتى حين. Ulardan vaqtliq yuz o'rib turg'in. وأبصر فسوف يبصرون. Ularga azob nozil bo'lgan chaqda ko'rgin. Ularmu uzunga qolmay kufrining oqibatini ko'rdi. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Qudret egisi bo'lgan Rabbing ularning sifatlaganlaridan pokdir. وسلام على المرسلين. Payg'ambarlarga salom bo'lsin. والحمد لله رب العالمين. Cemi hamd sana alemlerinin Rabbi Allah xasdır.